shogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningashibutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresimeji eya notina ikominina ashatu nishatu nshanju not TV West nehinda. Shemeza magara uri kurabira aha program rindo mubiri buri wa mukaga shahemeza kasheshi aha TV West. Tandikisa bakurunji na simka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisiro wa katano. Nehinda 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 Nehinda. Vesto Murunzi nakutangerera eshaha zaba ibirziciro neshaha eyamakuru gita Agacencwire kanda kurundane rerizoba orukuzaga kusya honde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oborumi orbonero bitutaka kuretiro mbwijire reka tukorece ebikore byija bgebembire. Agacencwire kireki utandu babiru baferaho umurubu nyangabo umuriro wane moruka bayo kuto umuriro emoruka izikiseva 40 akatiko ka NRM akeberagiro kahuru rubanja rw'abarukwendo bunyishengero kazi obwa Rwampara no kwikiriza ubu amazima gashoro emondi tuzaceraje abatura bahaburwa kugura embogo zemondi omastoho muri Kisoro umunabiranizibo bakoreka imbuto buri mwaka buri suzo bafite imbuto zirenze 100. Nyongera kutangerera eshaha nibirziciro neshaha eyamakuru Agacencwire agutwa kurundane rizoba uruga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian oworumi urwo bonero. Polisi omuchange cha Rwenzori West muri a district ya Bunyangabo erimunecondoza ahakufa kw'abantu babiri abagwiro mu rubutandu bwanyuma y'ikimotoke cy'ababireno batamburamo okuremwa kusuba kityo kikagwa hansi kikakwata omuro kandi ababiremba batamburamo bakasya ebiro mu cyaro ca Kasunganya umugombore ya Kibito omuri a district ya Bunyangabo aharuguto orwa football show okuzakasesi okorugera abatura umwanya ugu nabagerangwe imotoka UAN 00 mushanju Z eremerwe kusaba bwa nyuma yo kuhika hakashumo akakasunga nyanja ekyo nkwe kwetura hansi matoka nirukira kim netera hampu katera na hampu na amatara garugam kuija itujana nsanga matoka egwira hano mukoni nemara kugwa nekwatwa no muru netandikaraho kushya nebintu byone bikebera mu byona bihire na matoka yona ngijyo ehire yona ewereho. Abatura bono bashaba polisi ya Uganda kwehereza district ya Bunyangabo ekimotoka cy'amezi ekyo kuraza umuriro. Tole moruke bizigisa umuriro
omuliro wane motoka bwe kuto omuliro emotoka ezikise eva 40 okutuuka wano nga buli kimu kyaweddewo ogwo eyemyezi ewedde mabega waliwo ennyumba ne Kasonga yakwatibwa omuliro amaduuka g'abantu gonna gajja ebintu byonna ne bijja ne biggwawo obuzibu bwavaaki lwa butabeera na motoka ezikiza omuliro emotoka yagenda okutuuka ng'ebintu biweddewo ey'amafuta yagwa wali abantu bali bakyali balamu nga tusobola bataasa naye wa muliro wakuba gwali mungi tetusobola okutuukamu singa bunyanga butuuke twine fire brigade abe ne twangera abakuba hano kibito hei nebera kibito tukanda tunorora tukosezeyo 40 matoka kuruga fire brigade kuruga 40 ekeja ko bunyanga ne twara obwire bwingi muno ati matoka kagwa save fire brigade hano kakasa hina zekiro abaturani betombitura polisi bwa nyuma yo kushika hamwanya ogu ekaraza ho kacomurure kagarukayo yaiza cyo kuzimya kimotoka cyazimya baitu kikazimya hano mu maisho kuno munda amezi bataseseyo cyanga cyahinduka cyagarukira kimotoka cyongera cyakabushyaka na sazin tukabaroraga ngo beizire kongera kizimya. Vincent Twesge uri umugambizi wa polisi habwe cyanga cya Rwenzori West okurabira hasumwe yamutererwa umushaki witu yahamya makuraga getting an accident which has turned fatal for two people who are known for now. It occurred at Bunjojo Trading Center on the slope of Kasunga Nyanja, where a car is believed to have the driver lost control of the car. Oguyagaruka yagirangwe mbiri y'abantu abafire etwirwa mukabafahirwa rori ya Kasese. Two people have been recovered. Two skulls believed to be for people have been discovered and they are at the mortuary. But we're appealing to the people to always check on those trucks which are on transit in stopovers like in Fort Portal, in Chenyo Chegegwa, so that they are sure of their machines. Abavugi bebyirukana munonga be motoka ebihango bahaburwa kucendezo kuvugisa kimama gasha kwa Gilbert Muhanguzi. Webare Gilbert Muhanguzi ntugumuzamu n'amakuru agacencwire ekayo wabira yesimbireho mu karuru akukwatara NRM bendera nko munyishengero kazi abwa district yisinjiro eryo mukwera ricera bwa nyuma y'abaturo kutaherekaye bakatandaka kuhingana no kucecereza buri cumwe ekiriyo mfamu abariyo mukwera rikirangwa itaka ryabo ritahirirwe no bagerangwe nshongezi zikatanduka mu mwaka gwa 2017 chairman we Gomboregi na speaker bakoze ubushobozi bwabo bagabiciye kakimwa hitakeri kubyahama twine businge nubatema bw'icyumwe nubatwaya bw'icyumwe bw'icyumwe tuyahacube umuntu tushaba government bambe mutu yandi 7 ninko shengeza ito tuyabantu bawe tuyabanyayiganda oguna jango byokubyabire bityo hata baturabere mbirwo speaker w'Gombora ya Rurembere mu murro batanka ko sitakeri bari kugira ngo ya government icyari kugira ngo itakeri bari kugurira ya government then twine speaker w'Gombora yito nubamweta mugisha abe ogo nawe nakeyiminga ngo itaka ne ogo nagumo ikogwa cya musoni omugomboya yito yayiboyugota then twine ndijo nubamweta byagaba Benedict ogo nawe no munyeyibinja nagumo ikogwa kayama nawe na insistinga ngo itaka ne ogo nagira ngo bakaba bagira mu state batunge barahayo kubikiriza ko sitakeri kandege kahandikwa senior presidential assistant to the president on special duties kandi abantu batekateka ngo baraheji eyongere kureta hebizubu abwo kubahereza urusakutaho mu itakeri bakuru ba family gine bagira ngo itakeri bakaruguro mwaka gwa 2023 kandi rwingana mayiremwe kandi kuyihobwo batwiremo mu businge kandi binene cyapa cyaryo bagura na bwo wazitakeri mahiro Abrayi yitu bine cyapa cyaryo turime shonga turagize mu shanga na bowazi ihobo cyahata turebere je mushanga w'igihugu from nowhere twagiye kuya twahuya chairman LCC na yetabantu nabagambe kutuyitaka ya government nagamba bingi mbuye buke munonga kamobilizinga abantu nabeta akwatanise na timu land committee yegomboya hatutwari abantu batutahirira
batema inyenje batema shengenge niko turututyo turi hatusubira hatutekateka itaka ryarigira umukono ya mbiringo nakobo kazo mwebesarho akaruguza bowazi rutene kantukona bobaza akarwa karutuguza rutene mushango hatano borija kugira umushango tugambira no speaker we gombora ya ruburugota kandi rugambwa kubumwa bebembira abatura batahirira itakeri kandi ogwagizire ngo itakane rya government kanse kahinguza kw'abatura bakoze sitakeri ya yunura onga kwamazire kanso ya ruburugota yahereza abantu dena tiyamaze kurehereza abantu basanga tindugwa kandi arakozirehe cyapa bene kandi ubwa hati abantu bariyo bagezaho kugira ngo tindugwa argo mu itaka ryabo aitaka ubwa hati government karkwasa abantu yabo kuba twine minati yegomborra yatire erukereza abantu abitaka itakeri nishango mu cyaro cya Nyabugando muri Ruborogota Isingiro West amakuru agagasha kwa Felix Nduhura webare Felix Nduhura ntugumiza n'amakuru ba kansara abarkwenda kwatara ekibina cha NRM bendera umuri Ibanda municipality erizuba basiba omukwehanditsa kandi hine na bamwe abaretaho akashashamaro oba abantu behanditse Rogers Muhwezi no mumba yahanditsa kwate bendera ya NRM habwa award ya Charuhanga betu yatahwe cy'umutano omukwehanditsoko ogunagirangwe mberambi y'obuherezo mushweka cye niye mugemeserize kuzombya obutegeki Charuhanga yiteji na munonga iminyeto tusigira munonga enyuma nconye zumbire mu byo munyeto cyo myaka mito yasatu yakurakura na munonga iminyeto ibigombe kubukwiza turabaho ibi sente bakizetangeza government usanga sente za PDM cyo buryo munyeto ngoriyo mwene bintebyo singiye kumpuga munonga na nengudo zitu na munonga itenga Charuhanga ubwiro bwingi turi nensozi usanga amizi gata aho mungudo zitu gasisa aho twakorera makuraga abarkwikacenana nubo bahereze kwehanditsa kandi kubaterera karuru nebiri kumena mukaga ebyo kwezoko okukira munonga abaCharuhanga kumuruka ineseni 14 nimbashaba nana obwebundesi bw'amani ninganya ndya hansi mbashaba ubuhatsibwanyu nyemeserezibwe kugaruka mukaruraka abo kugira ngo imyaka etane hwire mbandize nayo mbeka emakago yakubasa kubanesya ebyetengo byecweka citu ecyansasu ward na ansasu great okutwariza hamwe nko koreberaho ito twine mashanyarazi twine mizi nangwe imihanda yeri yoneterera mwene nyina amasongo hati abantu bansasa bagarga bakampeka mu bwesiki abanda bayihanditsa bayereko kwinegeze ntunguka ombyanga byabo nindaganisa abanyibanda municipality ndaganisa abantu barwubuzizi kugumiza mu kwenegeza entunguka yitunga rwubuzizi andi Ibanda municipality atalaje kandi kuguma twatanise ntagira ikibina cyitu cya NRM naiza kwihandikisa kandi naningezaho kumanyisa abantu banje bo mu rukagwanya katoche ward nti ebina baraganise kubakora nko kumbira intaka bimaririze nicyo cyangarura icyo kwanza cyabiona no kubanza kureta umwe umbantu no kubanza cya kabiri no kurangu agamasanyeza gebe gatakakira side y'eruguru igiye kigarama inaragamba kigarama ruwana kigarama pana narwo mabali kurangu nabe nabitekamo amani amona nenguto bita abantu bashaba batura okweta bo mukaruru kabo mbwinji bwa nyuma yabinji okutekateka ngo akarura kaba memba ba parliament nuko kamani kandi ba mama na batata bakuru banje na barumuna banje nimbashaba nimbeshengereza ngwizo bakurura kike mutereje akaruru mugaterera bebembezi barunje abayije kuba yamba bataraze mu kwansoko bakabyama bataraze bakaburrayo gasha kwa Timothy Mushabe webare Timothy Mushabe Kamaru Federi Chapason orukura bahinji bemondi umuri district ya Kisoro ningashi Potato Growers Cooperative Union na habura bahinji okugumana bagura embubo omyanye cocurwe babana benda ngo basharure mondi ezirya hamutindo eje nikijaho banyuma yo kushanga ngwe mondi mu district ya Kisoro hamwe na mu district ya Rubanda tuzakera abwenshonga yo kucukuka kwamataka na no koze sorwezo orwekijungu Fidelis Kamar orukurira abahinji be mu ndaba Potato Growers Cooperative Union nashaba abahinji okurekeraho kuzomu katare ka butosha okufagagura embebezi batarukucenga umunabiranizibo bakorera imbuto buri mwaka buri season
bafite imbuto zirenze 100 twiwe nize mbuto ebyiri gusa so umuhinzi nukuba amaso ntafwe kujya guhora marahomba urakugura imbuto utazi yavuye so ni gutera umuranga abahinzi baye bashakiye imbuto nzima kacwekano. Kamari yayongera yahaburangu barekeraho kuguremo ndetse urukugumahanga gaheru dobo kwigurira kubera nta mu kinigi tare mu mbuto zo mu Uganda ku Uganda n'icyo bita zira approved by Ministry of Agriculture so akabaza icyo bita home saved seed no kuzukura mu bane bahinzi babitse ukabutazi zingista gitikinya imbaraga kubera umushaka wavuyemo. Nagira ngo imondeze ku rugaheru ya Uganda tizinde mutindo murungi kandi yabarabara no kwegendeserezo kuhingisha urwezo Kamara rukurabiro Ministry y'Ubuhinzi nashaba government okuhereza abahinje mu bonsike zicyocerwe kurungi kugira ngo mayifu Amerika kacweka no n'imbuto ekayikora ubushakashatsi hibare kuje haruco bita school house operators abo nabo bakanyishaga kubonyera ubwinshi bw'izo mbuto bazise mini tubers mwe kwikanisha kubona imbuto wita ngo ni iri ku rwego rwa foundation seed. We Pastor Abel Asimwe umushubuzi w'Emondi nagira ngo kufakwe Emondi hino kucigarize nyuma y'ubuhinzi n'abantu bacena abokoresha urwezo munonga yacendera byakarikije aho amani batandika kutamo urwezo konka cinije yajiragumiza mera aho amani erinke kuzi yatandika kuzaruka mezindi mbibo hari kuzaruka mukatayanga ubundi mbibo baretonye so abwita kakukura ngenu eshusho kimwe abahinji Richard Buturo Rich na umuhinji w'Emondi kandi umushubuzi wembe bo kuruganya na Mutano Council nashaba government kwasa abaturage bakatunga imbobo z'umurembe kandi bakabatungira na katareke Emondi ngo nukabute Emondi tizina katare yabwo kugira ngo abakenya bine president urabayamba bo barahinge Emondi zere itwe kunuya nakatare kagwire habwezo Emondi ziri twinjirira so twaturu kugira ngo natwe batutemo amani batuhe irrigation rero tugire natwe tuhingage Emondi zere nk'abandi none ubungubu umuntu arahinga iguniya je gusanga iguniya imwe yo yahinze akuyeho ikinini usanga abonye hitatu konka kuturi kushangaga ebituru kuzitwara abafumbira bakakozesa urwezo rwa fertilizer yabamarira mani itanga n'ubuti kuturabe turaho twabahe Emondi ajyara muri ryataka itaka ryahwera mani district ya Kisoro hamwe ya Rubanda nizo districts z'ukizaye kumanya kubazubire nazikizaye kuhinga Emondi zosanukire kongata abo kuhinga munonga amataka gakacukuka bakahingisa n'urwezo rw'ikizungu kiretire Emondi zitanura nkakare Emondi zikabana zero myezi 5 kongata n'abasharura zitakakiza na myezi 3 ahabo kutina ngo zitajundiro mu itaka ahabo kugira ngo nibahingisa urwezo obwa hati yakutiya Emondi ri hamitwaro 25 gasha kwa keta tuzarirwe webare keta tuzarirwa murebo wa TV Sto Murunji ni kusima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana okureba TV West twicirize tumureho tugaruka namakuru agandi agarukurataho nagakushikibwaho nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe agarukurataho akachiko ka NRM akeberagiro kahuro rubanja rw'abarukwendo bunyishengero kazi barwampara akachika aka nitekateka no kana bukabe ninkashapo katakomaha honka kagari kaze na ground umbanda batira karuru ikiganiro cyo kumanye biri kuteganisa abantu abaturane benda bebembezi abarukushikirize barukuragana so mu rubuhweju ngomuka twine amizi omuri serzi ibiri agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebujumana oyizeze rukugonshaka okutambe ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba mofiti bakabito mushipa kimwe
buhabuzi ahabyo bwegese komzire nigo murebezi w'umwana oyiteka tekirota umbyobwire ugabana bayombaraga amashomero oyine business yawe nobasa kutwara umwana a business arebe ebintu by'onkoko turendo gukora kugira ngo nawe nyensa aje kiyayegamo wafuna ke sente nkezi wa balancing ebintu byawe muhereze nkaka sente abaseka twara banka arebe ko kuba ku banking sente ezo kugira ngo nawe ayege ko kuba okubika kwa inchakare nawe tukaje cyambiyamba omwereke ko kufuna loans kasikoso business yawe arebe tasa yawe ngo kogaruka kashashura kugira ngo nawe inchakare tumuhereze okuguninga mind yo kugira ngo nabasa kutanga ko business ye kana abasa kubasa kwekomuntu ubwo bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegese Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Weranko mwerere nomfaratsi bw'omutendo kandi nuguhangara omugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda Resform ensiyebero toberunji nyebiti kubyenda Benkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni nushumurira kushemererwa urubunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni nigenda yakini cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nyuwako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel erestora uhereza bwo muremba muri Imbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Imbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Imbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 wakozesa momo nobuine mani ko kuhinduka investor utandika kutunga ka center asimu yawe buri izoba yimata star emwe mukagitano star mushanje star emwe hashi kuteka musente kurugira kimwara shiringiro 10 zonka na momo investor kandi kiri kucira yo burunji nubasa kwihayo sente zawe aho nawo akire kona ejo niyo momo amana gari kuretera kuciraho Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up.
till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. It's strong and lasts long. Like geisha. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Na wampenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa mingi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kubanyisa abantu mwena ngw'imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cyenyonyi omu Dubai emirimo nkaba customer service airport security aviation stewards a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Mbarara Institute for Social Development ishomero eryatandikira umwaka gwa 2019 kandi rya mwanya gwariyo omuri Mbarara aharuguto rwaza kabare omutawuni ya Ruti bakwinira ubwigese burungi aharurengo rwa certificate hamwe na diploma omashomo nka secretarial, accountancy, journalism and mass communication, electrical engineering, civil engineering, automotive mechanics, ICT, hotel and institutional catering, fashion and design nagande minji. Ebyemizano hamwe no kutina ruhanga niba bikwatisa mani okwehandisa ni kugenda umisha ishomero. Baruka yuko mukahumuro tshiri omakuru Agacencwire nko muringo gumwe ugo kutungura ebyo bwegese ishomero ry'abarema erya Isheke for the handicapped primary school erizoba ryatunga obuhwezi bw'ebitara bya sora ebyo kwasiyo mu compound y'ishomero ombwire bw'eciro. Obuhwezi bwa sola bwahebwa yo mukuru w'entebe ya Katana bwashema district Jematu mu bice buhanda kandi mu maziro miliyoni zikurenga 17. Ebi byiziro bwa nyuma yo byabenara bahombwire bwo mwazyo ati akashanga abana bari yo mwiruma. Kandi ishomereri nderi yabine uburemu. Mbenu nekintu kikuru munonga kugira passion kureba ngu atarisi ekiro abantu nibahweza kandi ubuziri solar panels nichumanyisa ngutorije kwinkaringa esente ez'amashanyarazi. Jema yagarika yabagurira n'ebikondo byo kwanika ebitare kandi yatahonora abahanike. Sente bagire nkunyi ba sente konkanye koziremwo murumo kureba ngo ezi panels nagira ki nazireta kandi ninza kuronda noraziteho byona bikahwa abantu bisheke nko kunabira naresero bugari nkagera ki nkaha ababire bine oburema batakutambura na hati nabaretera kandi nebindi nabyo biriyoni bigira ki abebembezi bishomero nabari kuri abantu abino burema mbere yabo batugambire nako yabeji bari kurabamo ahabwo butahweza abandi nibatomerana barikuza omuza toilets nibabandana barikugenda barikuronda umuhanda go kutora konka habo mwirima
omwirima gubiye gutuberira omwirima nintekateka abashumo kuruganera izoba tubaragaruka kuranza isheke abantu abinge mune mingi ishomero y'abarima bakaberyegekerera abembezi b'abarima bonka konka chairperson tukusima kurengo utekatekereho wabasa kuturetera amataraga mwene hati twasima munonga ntongera kusima mama tukusima munonga ubare kutekateka abana ukamanya ikibakwetaga cyenyini then ukakiteka mu nkora ugu no mushana isheke tergaruka kuzo mu mwirima erinde ogundu murundi Jema Bhanda yaraganisa ishomero rya Kagazi Primary School eri kushangwa mu Masheruka na Bgonyi Central Primary School eri kushangwa mu Bgonyi Town Council ngo nago naija gahereza rera beja bino burema baganyirwemo nabo ninza kubarondera panozi ninzi baretera ngo tunaretera ki amakuru agasha kwa Michael atwachire webare Michael atwachire itware ryambara erizoba lyakuza ekiro kikuru cha Bikira Maria wa Rubare Our Lady of the Snows aba batambuze cyane cha Bikira Maria umurinya mutanga kandi bageraho na nishitambo cha misa ecyayebemberwa Vika General owitware Itware ryambarara erizuba ryayigita hakerezi y'umunsi yona okuza ikiro kikuru cha Bikira Maria w'Urubare cete Our Lady of the Snows barukutambuza Bikira Maria okwetorera muri Nyamitanga aba bahendera hakerezia nuko kumutasiyo mu kerezia yaragume mpaka 2015 byo kwezoku obekerezi y'umunsi yona irabene kuzikiro kikuru cyo kutwara umwiguru kwa Bikira Maria yashaba bikezo kwegarukamo kandi bashaba Bikira Maria bahusinje kuterera umuranga abakristo mwene y'umuri ngo ko kwesiga Bikira Maria kandi wamushabana kora ibyo kutangaza umukushomesa politi n'icyo rukuferwa so okuno kwezi kwa Bikira Maria okwezi okwa munana okutujaguriza mu itwe nicyo tukozire Bikira Maria ariyo naza kwisha kutwarwa mu iguru 15 twayetebekanisa ibigombe byo butumwa byona ibyo mu kerezia abanyihe abana b'amashomero bona bayenjiramu so nkachimwe aha kwetebekanisa kikuru cyo cya Bikira Maria cyo twatebekanisa oruramagoro kugira ngo abantu babazo mu kishani cy'ikiro cyo kutebongura kwa Bikira Maria okurugera habiyafayo Bikira Maria w'Urubare nakuzubwa buri 5 byo kwezi kwa munana buri mwaka kandi kikije ubwo cyo kutangaza icyo Rubare kugomorro mu mbwirewe cyanda umwaka gwa 2008 kandi aho Rubare rwagwire noho hayombekirwa kereziye nkure ya Bikira Maria ya St Mary's Major Basilica eyibahereze kuzika mu Papa Francis ahabwa TV West and Aidan Bataringaya webare Aidan Bataringaya abebembezi abegombora ya Nyakishana mu district ya Buhweju bagira ikiganiro ekigenderere kureba ngo bareta aho intunguko mucanga cyabo babone okurwana sobworo mu bantu hamwe na no kume kibina cha NRM mu gombora yabo egombora ya Nyakishana eine emiruko 11 kandi na nabantu abakurengo mitware 2 Borabaha
abebembeza babanza no kuhayebeza bino kayona ayibashanga ngo kizubu cyamizi enguto hamwe n'amashanyarazi nibyo biri kubategana samunonga mwenu amizi kurwo muri shayo C shayo B na nyigabiro n'ekizubu abo kuba bizi sofesha heje idomata kitahira shinjira 10 magitetera shinjira 10 kurgam omizi mabi gebyondo gebshana twidiso merurungo mu kagona rukuranga hare charamra kopu nirgisomero ryonko mu kakorga charamra kwizoka z'amasyoro otundu kwa nasare tyo Chairman w'egumbura ya Nyakishana Francis Bitaramare nagira ngo abebembeza bamwe batwire batarukora bitwaye n'amasukongo bararonde nibija kuba bari abakozi bakansara bagenzi banje reports ze bite mushara mu afite ka district mwine chiha ekimukumanya Kongo bitubatiyaso tubitesa Kongo tugira ngo kintu kibuteyire cyahika Bimwanga biya hero center tu mbitiho mwina hero center siri ukufuna hero center siri no kugira gombora gatina ejunu hero center siri yagirata ingwaro ndwari yagirata hato mbazu gwebe byona no kujya mu mwikirizana imumdariya mu musayininga tiza kore cyane ko muri yebishi icyandi ko nakeza aha abasingirwa mu karuru ko kwaterekwe na China reme bendera nabo bije mu kiganiro iki kandi baragana so kwatanasana babasingire bendera okwenda kukume kibina China reme mugombora yabo reka tumwongera amani ayongereyo misho turebe tubentu Rwanda kugira ngo bibeho byabaho gendera hamwe manifesto zitu ababebesindre niwe orebuke ngo eshonga zitu ezitubentu Rwanda kugira ngo twakurabaho tukora abantu banyeshana na niwaza kwataho amuntu twesije oryo makuru mu office NRM mu district ya Buheju nawe yahita mu kiganiro iki kandi yaragana so kwatanisa kurunje ne gomboreji ubwo bayiza kwagira kibine kiri mu butegetsi kandi no buhereza no buza kukanya naba batabesi ndro Taramare Robert yobegeze imbere nawe kurigera izobe Fomu ya gitiraje gareyo nyina ngo ngure ukiyobe ndetse gasha kwa Juliet Charsima webare Juliet Charsima twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agande abantu abine businesses zitazumwe na zumwe kare umuntu weno ine cyo rukutakwe ngaro nyenda kwabura buni kirungi omucyo gukora kugera plan nano kumanya obwiro kuburu kugenda manya nkato no bwire bw'umushana ubundi byoro kusubura atoshemerire kusubura munonge byo kunywa ukareka emitaka nebindi mwene twamanya season nizo twero kumanya kutorakoresa sente zitunke zikabasa kanya omero bya nyinshi akari Oino mukoronke mbaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga 55 9 8 tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibaregaruka kugire nakwa ha mutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munyweco katochi no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yerya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho
amazina ganje ni Captain George Mike Mukura wo kwenda entebe y'obuhezi wa chairman wa NRM wo kuzwekera Eastern Uganda. Omusingi gwa ekibiina kya NRM n'ebintu bina okurinda ihanga lyawe okunda Africa entunkaka y'abantu boona n'enkola ya demokrasia. Omwebembezi weitu His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ayebembere Uganda kurungi twatunga obusinge amani hati ditwenda ugateeka aha okuhangawo emirimo y'eminyeeto okurwanyisa obworo hamwe n'okuhisha obuheereza obulungi bw'amaizi obwegese ebyamagara n'ebindi byokureetaho ogugigahara gwa boona. Ehereza Captain Mukura Karuru tugumiseho n'etunguka tukwataniise na President Museveni. Mwebere munonga nasiima Ruhanga barini. Ndi Oweno Yesije n'umuyobozi wa mukuru w'ishomero Elias Rutugusa High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutuhereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafres kutwabashikirire batereza amashanyarazi kandi ndagakora kurungi munonga Mweniwe owasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni itano eyabusha Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuletera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings. Dero twahikacha loans bakwinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, home improvement loans hamwe na women and youth empowerment loans. Bashanja muri Kitagata Trading Center Kaejo Mbara City ahitaje rukuru bina matajo muruti Koranoria hamwe na Nyamitanga. Ebiri kuchiraho za website www.chibayayouthsacco.co.ug ninga tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na mnana ninga note ishatu mwenda ishatu ikumi ashatu nibiri atano na mwenda. Chibaya Youth Development Sacco, Unity and Development. Mucha tompo twizi kuna ruhanka shomaho otwizi tuha mbire nakambire muhame mwami muhame bashejama muhame bishi muhame no naza kunyo twizo ti muhame naza kuteme chitocho ti muhame no Muhame Financial Services Cooperative Limited nibo bonkabe ine ansa yebizibu byawe byona tungo bohereza bwabo ka Gohe Main Branch Kaberebere Branch Rubindi Branch Gwebikona Branch muri Mbarara Ngarama Branch Butare Mbare Branch Mugaruska Branch Ibanda Branch Sika Branch Kachindo Branch ne hagira abashubuzi ne hagira barisa ne hagira abahingi wanonda kudabiriza enju abana baza kugaruka hisho mbero Musego abadomo lwa katoli kundongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kakindi katyebule mutolo okolola okotyongoka kwata kano Muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanansi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu abantu
kubambarara Isingiro Lyantonde Ntungamo Lokojiri Kanongo Kisoro Kabare Rukiga na Burengero bw'izoba yona numwe two mu kiterane ecebebirwa mushija warahanga Evangelist Timothy Kabare wohanga hamize nemero mu mikoro nebyo kutangaza no bumanyiso ebi akozire hagati yanyu ekiterane rwogoma turi muri tubaretere njiri eyamani omuchaha cha Kabale Stadium twebiro 8 ebiro 9 ndebiri 10 turyaba twinemo umupira ogwamana bo banagira hasi bakajangwe byanyu byawa litubeta mwije Yesu nayenda kutambira engwala zanyu zona kandi ogwamukaga nitwija kwa twine lunch free of charge nitwakira omuri rwambara suits umwanya gw'ubugwaje no buteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indi umwanya go gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Suites Conference Center twine bishenge byo kuraramo ebyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje itanina noti emwe 34 nshanje nina nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka eri cyashingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology diploma in medical records and health informatics diploma in pharmacy rero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri eri in medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara Isingiro odaka kiro mutahuni ya Kaberebere okumanya biri kukiraho note mushanju 2 kaga na mushanju 32 mukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management we strive for quality health Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife oshemezo mu husband Komora tukunywa chakabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amana masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwe UNBS kandi cyuroho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubura no kumanya biri kukiraho 002 15 81 01 Kahumuro tugumizamu na namakuru akachikwa karukure manja ezarugire omubururu obwo kwatira NRM bendera kahuro rubanja orwarugire omukaruru akaba rukwenda obunyishengero kazi ahabwa district ya Rwambara bwanyuma ya Ana Kansime okutayo rubanja mu kachiko arukugira ngo nuwe yasingire bitu na more asimwe na jirango nuwaine bendera Erizo bakachika katirweho kuhurikereze manja ezarugiro mu karuru ka NRM kagendo mu misho kuhurikereze manja zoro kushembayo ezarugiro mu bururu butari mumwe na bumwe obwababire nibenda kwatira NRM bendera omukabona kandi omukachiko harebukamwe abanyarwampara abayesimbira hakabakazi abarumu Ana Kansime kugira ngo more asimwe akabatine kwata bendera nukwe kushaba kachiko okoresa mazima nkarabamo konka na mugenzi wanjye nawe bwanyuma yeshaha nk'ibiri nawe yayerangije mbwenu nyenda kusima munonga ikibina cyiti cya movement abo kuba tubakureka abantu kuhondana ninga bakaryana mbwene rizo abatweta twena twazayo twagamba buri umwe yagambebye kandi ni no kwikiriza ngo amazima gashora akachikaka nintekateka no kana bunkabe ninkashaba
katakomaha honka kagarike kaze na ground umbanta batira karuru karonda mazima higazire gata ahigari abo kabatira karubona barho tubakafiri bona barho nibabasa kugamba omuntu okuyasinga sinjingine na mutahi we omugombora omumurka n'omusero kandi abandi abanyishengera batireye emishango yabo nabo basha bakaciko korokerezo obujorozi bwabo kakakora encwa mu y'amazima nambwene okugira ngo nangogo sebuma ryo muchome nampaka wenyine akimukwa ryo muchome aho katashime kuba ryaha abukwa nuya akara musebuma kumukorra kandi yemerire ahaza zibicupo so nawe kumuntu ashime kuba ryo muchome gisa abantu abeke bakozere bakakwata declaration forms ezarigera habyaro na rapporting stations bazihamu bateka mwezabo mbwene ico nico cyakiro kikuru okunani muvunana kandi abaturayibino baturra kandi babarangirirwa nk'abasinguze nabo bahamya ko buri kimwe kirya harubaje rwabo nawe tribunal almost buri constituency buri muntu ayisimbira ayizira mu tribunal abakubanye wenkasinga n'ubururu bwingi muno difference ya man I won with almost 59%. Baitu mugenzi wange yashwamu kuja kunyegera which is okay. So tribunal kanire nginamu esubiri ingi muno baitu ekisekiseze kirikimo kionka kurangu opponent wangi biraliwe lieza nagamba nti akabaina secretariat yeri mu badiso na security ya ngwe kameza results kuoleka nuwa singiro vuicha akaruka nukatabe mu barracks kandi katabe mu koma bakuru bamahe kakaba mu koma member of parliament mu bantu akachiko katandikeri izobo kwereza mwenchwa muyemanja ezabandize kururwa bwanyuma yo kumaririza emanja zona bishatu kinana ezatirwa mu kachiko aka Tugumeza n'amakuru abazira bishomere rya Rugazi Central School mu Rubirizi behanangirizibwe okwatanisiza hamwe bakamara hemuvuyo eryo mu ishomero ryabo enyuma ho watereze koreka imbozi y'ubutabanguko ubwabarukireho mu ishomero rya Rugazi Central School mu district ya Rubirizi ecaretireho mushomeso umwe komwa okwatwa kwebirahuri ecaretira abazira bamwe okutwara abana babo mbene habireho rukiko orutikirizibwe mu banyamakuru urumaze rubwire buringwa urubire rumuna RDC abibyo bwegese na nabanda bebembezi orushitamira hambuga nkuru za district ya Rubirizi kandi bamwe omubabire barumo hine batugambire twashanga ngo buremezi uburyo mu ishomere kiburesere ni communication gap hagati ya head teacher bundi kugamba kubi n'abashomesa utikerezana umuntu kumuteka tekera ukore nchiko no munonge za management shomesa abakozi bagenzi banje abakozi mushomese ukurugiro ku government kuragira ngo tushomese muzo mu class kurugasha ibiri wikasha 11 muzo mu prepa abana bakurara ishomero mureke kureta mu buvuya ishomero ubuvuyo nturiyo ntuwatching kigendo misho office ya RDC yaba interested office ya diso yaba interested so imwe abashomesa mukoro muri gwanyu wo muhwezi wa DEO nagira ngo ibintu amasiko minji ngo butabanguko mu ishomero n'ubwija kwera mu cyumwe namwe itwe ko kutwire ntitkorana munonga no kureba ngo twagira ubumwe okwatanisa hagati ya foundation body ninga bakuru b'amashomero amashomero ago na head teacher n'abashomesa twagarra humwe namwe ntwehireyo kureba ngo Rugazi yatebekana nshakare abashomesa amwanya baroho kandi kirungi abazire abana bayimba bagambira ngo abashomesa abanya batwire atwicerezana no muri kiko ngo abana abashomesa abana abo bagaruke bagumize muno batebekanisa abana kurugeraho ibabire babasya abazire abatwira abana babo bashabirwa ko bagaruza bakagumiza munano kushoma umugandi abeje b'amashomero mu district ya Bushenyi bahabwirwa kunde byo buhinje no burisa okabara beje umbwire bw'ibihumuro kubanjira abazire baba habyentasiya kubira umushomo gw'ibyo buhinje no burisa ogwetabirwe mu abeje ba St Charles Rwanga kitabi ogubire umurakashenyi kandi bashabirwa kurekeraho kuri radio stamps zanje hariya tuzikukana eka ibiri na nogo mwanya tupika even it is 50 by 100 so hinga kuchwari
obworo tumusha obworo n'omutu waiza kutuninga omutu gwawe unuguza ko omoro omoro watuninga omutu gwawe unoza kuhinga no hinga no kwakanya you guys pocket money buy some goats put them this side the other side put that system. Yes, so you pick the hydroponic for the other side you feed your goats. Even this system you can leave it with your parent at home. Omushomogo gwetabirwemo na bamwe aha bashomesa ba secondary na nabeji kandi borekera amasiko okucuruko basika kuzombya obuhinji n'oburisa. But because I wanted to see the pigs, I kept saying no, keep on pushing until we got here. It's exciting that I didn't know that we play music for pigs, and we have chains to keep them busy and a lot of things. As me as a person, as Destiny, I've got a lot of knowledge from there down because I was seeing some plants growing in water, others growing on land, but I think everybody has taken some small hints. Don't go back the way you have entered here. At least go and change yourself, change your family, change your community, and we change the country together. Abazire bashabira uko kugumana bakwatira abana babo mu mirimo yo kwihingana no kuri sombwire bw'ubuhumuro baza kugaruka yishomero babeno baza kubishoma harubaho baruko bamanya amakuru agagasha kwa Onesimus Ndianabo na Ben Muhozi. Mwebare abanyamakuru bitu twazagaruka tumureho tugaruka n'amakuru agibyemizano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. wakozesa momo nobu inamani kukushashuje bwagura uri kozesa simu yawe hatari okuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star ishatu hashi ningasho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje kintu cyona hariho kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri kozesa momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho. iri zuba nza kutayire cyaro mufite butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa birabira inganda zitazi mwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'embere konke birebe abakugu mu company ya mufite bagitse burungo byo
birateganizibwa mu bitabo nirwo mu kushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombi nkohere okuyabura mbona kubaje guhereshera kamwana nabasa kwesiga mu bitabo je aloe vera Esga izoba lyona. Omakuru agede muzano team eyihangiye Uganda Cranes etanishire kubi empakeza cyane ze 2024 banyuma yo gutsindwa ba Algeria goals 3 ahariziro umuzano ubwo kwiguraho empakezi ahabwa group C umuzano go guzanirwe acaye cha nambore omukire cyabashesherizo. Timu ya Uganda Cranes niyo eshembire ezindi omugrupu yabo cha obwitina kabonero kona kande erukubanza bwa goro 3 ekizire bwa nyuma ya kutandika kubi empakeze za chani erukusingwa timu ya Algeria agori 3 arubusha achaye cyayo echa namboro muri Kampala omukiro echabushesherizo bam. Algeria still within the moment, setting it up, still unmarked with an opportunity, slices it into the back of the net. Sheer precision, plunges that in. Abdelrahman Mazin Benta was afforded way too much space. Algeria emazire chweka cyo kubanza cyo muzano gwebembe na goro emwe aharubusha kandi yagaruka yayongera mu goro 2 omuchweka cya kabiri cyo muzano gwo nuko kwendera egutwire Uganda Cranes ahagoro 3 aharubusha. Total domination, annihilation complete. Hot knife through butter, and Algeria are romping to a solid lead. It wants return for the throw. Uganda Cranes ne kwaso muzano gwa Guinea orwakatano rero Algeria ekwatana hamwe na South Africa. South Africa timu ebire takazana muzano gona omumpakezi. Ball into the back of the net. But once again, it won't count. Kare timu y'abanyamakuru okurwa mu district ya Mubende esinjire y'abanyamakuru abacegegwa nabwo remwe ahariziro omuzano gwo mukago oguzanirwe omuri cegegwa emzaneji ebire mu mpiro gw'ebijere hamwe na nokubaka. Lero twatenda omupira ne bannaffe nga bwe omulimu ogumu abekegegwa kupira kabadde kalungi ebadde fe ya game era nga omumanyi asinzeeko yewe Mubende tuwangudde ne mbala twabawangula enteekateeka eno eyongera okutugattako ng'abamawulire okumanyagana okwongera okukola emikwano ekintu kituyambawo making sure kureba tuwamanyanga na kite kama nyamakuru okuba kuba ntukora umurimo gumwe kandi ncyongera kitunywanisa tufuno mukago gw'amana munonga mango chitwago manage unity tuza kushanganiza abanyamakuru tayigire kitwagingasira abwo makuru abutakusiyaho ekireki obanaga kusiyaho Elias Rutugusa hamwe na Sandy Brian uri mu rwego twendeze kurara kurungi. Eshaha zabishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Nehinda
okumbireba nekukibaho. Fresi Uganda ekitongole ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izuba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buli kyetengo kyawe kyona. Chituzi yenywere chituzi ohurira amatwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu chituzi cya shitake amajani hamwe n'obwoki konjora bunuzi hamwe n'omutindo. Eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited. Tina Events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kensheko. Program okumbireba. Yes, Tina Events nibo bonka abakubasa kukuhereza mega tents. Mega tents okakora embaga yona eyorikwenda bakakora na decoration yona all types of decoration. Chituzi drink ni babine chokunywa no chinywa mukashesho mwihangwe na no mwabazyo kandi obaji. Fresh n'amashanyarazi gizoba agatakurara nabwecho lower satura lane mbarara wazayo bakushobora byona ebinaka kwate n'amashanyarazi gizoba. Obururo bwahwire araho abantu abakora sente za busha kandi bakubiha abantu abakwetangune agents no problem omuyihangomo omuntu nayefora kuba agent wa candidate ko kama equation easy waryo nondeba no bashota kuba agent bakakusinga a polling station yawe. Do you deserve an allowance? Iwe abwachi bakwerezo ba agent no concentrating ahandi osiga yo wanyi iwo no bashitagambira omuntu nguba muhoburure batakumanya kandi arahabayo imbabasa batakwikiriza kandi wanyu batakwikiriza nabwecho buri muntu wena ayine agent obasingire owabo ogwo muntu takudeserving allowance ogwo muntu takuqualifying kuba agent abo kuba waza kurunda no mushenyi no tandika no gombigere byawe. Yes, waba no ndaga no tuchukubye omuntu gutwaro ndobururu polling station yanje tina muntu wasingiraho omuntu wanje koka tokwasa kusemba okasemba ha polling station yawe tino kaza kutubiya ngo nokora bururu bu okaza kuronda bande hibasingire owawe bakusingire abakumanya nabwecho aba agents buri muntu agumena concentrating a polling station here so candidate wawe batamusingiro wanyu iwo korize no gira bamba hereze bra ujeti nyowo polling station yanje candidate wanje ukusupportinga ahiro yicenda. Then you deserve respect and salutations. Koka tokubasa owawe tari obururu hatoka siba no rondo bururu hibatakumanya ongoryo mu agent w'omuntu ko first concentrate owawe nabo cy'abantu bakwereza allowance abakwereza emirimo omuntu akwagira wareba kusiga. That's why President Museveni bakamusinga wawe tokwaza kusinga unareba rwamuramo wawe tokubasa kusinga ekiza besijo wawe. Likewise omuntu akora abakurondera bururu abagenzi banyu making sure ngo twabasingira wanyu babasingira wanyu, then you have outlived your usefulness. Nabwecho twantugaba allowance abantu abo mubamanye ngwakushware mbaba takuronda bururu mbaba lya kuronde sente na recognition is very cheap nukwenku bireba iwe no birebo. Okumbireba yaba ni kukibaho. Fresi Uganda ekitongole ekirize okutuhereza amashanyarazi g'izuba behireyo okuhindura amagara gawe bari kuyisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buli kyetengo kyawe kyona. Chituzi yenywere chituzi ohurira amatwenge aha mumiro nikikorwa ku rugo mu chituzi cya shitake amajani hamwe n'obwoki konjora bunuzi hamwe n'omutindo. Eki nikikorwa ba Chituzi Farm Company Limited. Tina Events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kensheko.
neza kutayire cyaro mufite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Ombirabira inganda zitazi zimwe na zimwe n'ibyanga bakabateranira hamwe kusharura ibishaka by'imbere konkebere abakugu omukampani ya Moviti bagitsire birungo byona omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa Moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombere nkohere okweyagora ombere gwona gubaje gubereshera omwana nabasa kwesiga Moviti habo gel aloe vera avocado ningashe papaya Moviti okweyesiga izoba ryona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo nubu inamani ko kushashurira ibishare byawe juba kandi hatari ho kuteganusibwa uri kozesa simu yawe yimata star emwe mukagitano star inahashi ningashi scanning code ku downloadinga momo app obaze kushashurira mizi amashanyarazi TV school fees n'ibindi byinji munonga cyorobi kandi nikiyamba butashisha bwire iwe yahaye simu yawe woshashure ejo niyo momo amana gari kuretera kuciraho Omuporogaramu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetaago. Wildflower nekuchibwaho Kazire Power Tonic made from nettle tea, ginger, grapes and honey. Kazire Red Tonic made from watermelon, pumpkin, grapes and honey. Power your game and ignite her happiness. Genacof DS Herbal Syrup erikozesebwa okujanja b'urukororo senyiga n'akahehero za allergy hamwe n'urukororo ruretwa asthma aho naho. Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ekirizibwa ba National Drug Authority kandi ninungi ahabwa batona obasukano kitunga kano mukire. This is not happening. You're dead. Imbarani yeche turumo watu munsi kukachementi kandi waba n'urango yine cyo rukwinda teka yamani oliki gwasukano jero miso nukurekano kitunga wotatire mu mani kado kwasukano igare nyuma takwo icherezam umenguri kimwe cyona nikiza kwanga tikiraso kwangire miso nukwanje kwati kichera wota jezu miso nukurekano icherezam rujango no yakwasukana ku icherezam first ye icherezam then after baku icherezam utaka ibo kandi mari kujanti kandi tune kitongole cha Kazile ekikora echokunyo cyakwita Kazile tonic Kazile Power Tonic kandi zukano no jeremiso no kandi kikosa no tunga magara maronji zukaka tune Genacof Genacof kandi jeremiso no kandi koyamba achikwata gena nakakohoro akakakoretwa asma